I spent the whole time lost in the clouds. We're at the peak of Dulang-Dulang. Hinay mo ah. Yes! Grabe ang pag. Sila kuya mag-picture sa mo. Yes. Sige, go! Remind me you'll soon be gone. Something more than a steady hand is what I need to borrow, just to level it out and make a new plan. Scenes you made just to fall apart. Video! Hi guys! First stop over. Ambot asa ni midapit ani sa Dulang. So they're here eating their trail mixes. So tunga sa oras makaabot na daw sa forest. And then another pila na pud ka hours bago ang peak. So ang panahon mo nandong mo init. Nako. Pati ang panahon dili sure. Play pa mo. It's 9:34. Go guys, kaya natin to. So rest. So actually mo pa daw yun yung start sa rainforest. So false alarm to ganyan na. Mini rainforest pa to. We're the first three to get into the patag. Gikan sa ha? Yan, pahabol. Ransel. So from grabe nga subida, here patag. There. So we're waiting for others to come. Hi! Stop over for lunch and we're waiting for all of them. So ba na naman mong porter, of course, mga millennial. Busy sa photography. Kuya, kamusta? Okay na. Layo pa? Layo pa? Layo pa yun. As in? As in. Grabe. Pero hapit na ta sa sapa. Hapit na mga isa oras lang din eh. Yeah! 1 hour before sa sapa, pero dili na lang din may magtambay kay gutom na pod. And 11:42. Picture. I see nobody go anymore. When colors start to bleed on the floor. So flow through, be strong, go girl. I see nobody go. Yan, perfect. Tingal na kami. Kira mo mga kauban, parang wala lang. Sleepy pa sila. Alright. Phone na natin sa water source. Kawai, Vince! There. Oh, grabe ka. Clear ang water. Kamusta yung gabi, ah? Okay na kayo ba? Ha? So, magluto na sa ta. Okay na lang. Muna ko mga beshies. Si Jules, si Nathan. Oh, si Buster. So, magluto na ta. Tara.